May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Ang ating oras alas 10 na. Good morning na imbag nagsaba. Gawi-gawi sa iwakgat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba sa 11 kitidyo namin. At ito po muli ang inyong PIA Baguio sa Usapang Ligar, Peter Mauawang Wasing. At siyempre ang aking kapartner tuwing Friday, wala pong iba, dyan nataraki ka nasiglat. Sir Joseph Zambrano, Mr. PIA, good morning. Good morning, Mapton dyan sa pa, partner. Thank God it's Friday. It is the last Friday of the month of September. Last Friday of the month. Last Friday of the month and 92 days before the birth of Christ. Okay. Oh, yun. And partner. manungal daw bago tangag file. September 31, the last day, kayon. Ag-register kayon. Register tayo, okay. Register kayon. Tatiko komelek. As of this time, I want to extension. Okay. As of this time, ha. Wala, tanumalpas the registration, filing na. October 1 to 8. Okay. Okay. So, in ready mo, jay, pinirma mo, jay, pang file mo. Kung mo no anyang daw ng very superstitious gayam dagitoy politicians tayo mat na maminsan no. Okay. October 1, 2, 3. Agpili da no anya iti lucky number. Adi adudan to notso. Apay iso ti lucky 8 na, lucky 8. Dusyakat number 1, October 1. I Dapat will be lang, number 1. Okay. Ayan. Insigon iti pamatik. So Okay. we are very lucky ada tigas tayo itata from the municipality of La Trinidad iso na iti Yan. Vice Mayor kan birthday boy. Na birthday boy, birthday mat ni Mayor Romeo Salda agka birthjanda. Dawatan tayo iti greetings ni Vice Mayor Roderick Awingan. Sir, happy birthday and thank you for coming and good morning. Hi, good morning, sir. Oh, and thank you very much. So, thank you, greetings tayo. Salamat na nag-greet ti happy birthday. Anyway, anyway, dato dito, tap naman, kasarita tayo man, nagati constituents tayo, kanda doon pa pa imat ngagdangdangag iti programa. Dahil number 1 nga program, iti kastoy nga oras. Iti man kabinggetan, ono Cordillera ko na tayo. So, good morning, kadagiti natatagar nga angkor tayo ni Kapwasing and Manong Joseph. Kastamat, nagitagdagdangag ti programa, agbuibuya ti programa. A pleasant morning to everyone. Ayun, mabubuyak dito na dyan ni Vice Mayor, nataraki nga ubing. Oh, you're very young. Okay? Kaslag taon lang ti 27. Again, so iti young and energetic nga. Ayun, young and energetic. So iti may isa nga edge na. Ada jay energy na nga kwa. Public servant. Mabubuya tayo mat iti PIA, magmangag tayo ti Z-Radio, anya pa iti dumakap. Mabubuya tayo ti Mountain View, Cable TV, Channel 11 yan. At siyempre, napapanood din tayo sa Tirad Pass Network sa Ilocos Orian kay Apo Singson. Oo, pag nga agsapayo amin dito. So bukod sa Facebook, meron din tayong YouTube. Yan, napapanood din yan. Halos lahat. At siyempre, sa mga iba pa nating mga platform, yung mga grupo na kung saan sinashare natin yung ating programa. Okay, partner, ikaw na unang magbato kay Vice. Ang ating guest itatanga agsapakat iso na ti Vice Mayor he also helps in the operations, day-to-day operations of La Trinidad. They're very good partners with the administration and the legislative. So siguro sir, pakamwanda kami kumusta ti Trinidad tatan because of this pandemic. Dahil COVID, kumusta ti vaccination tayo, preparation tayo, kumusta dagijay isolation area tayo
dagijay ito muna nga sa lungsodan tayo apo bago tayo mapanijay opisina yo apo. Sige, so umuna garod kat ko niya kahit yung ipalawag nga we're experiencing a surge in the municipality of La Trinidad. So nangrugi apo iti bulan ti September kat makita tayo nga ngumato apo iti kaso iti COVID cases iti munisipyo tayo. So as of this time nasurok apo nga 1,000 iti kaslang active cases tayo. So dito nga 1,000, this is just not numbers but again these are people nga having the symptoms, some of it symptoms of COVID-19 kad adadad duma dito kat ada di hospital on critical care. So nga may palawag iti constituents tayo that again talagang seryoso dati problema tayo iti COVID-19. So makita tayo nga daily kat ada iti kaslang nga matmatay because of COVID-related causes. So kasi iso nga ipalagip tayo latang the constituents tayo nga let us be compliant with the minimum health standard and safety protocols. No vaccination na po iti pagtungtungtungan tayo iti vaccination cluster tayo iti Municipal Interagency Task Force nga under iti doktora tayo nga Dr. Agpas ket nangyari apo di makuna nga community outreach vaccination tayo iti alno whereby about 213 sa nga residente ijay kat na bakunaan surtida ta Pfizer piman di bakuna da. But again ipalagip tayo ti constituents tayo nga no nyaman ti sumangput nga bakuna iso iti bakuna tayo. The most important thing kat agpabakuna tayo kuma. So again urayon tayo pa dagiti supply nga sumangput anyway ti dawat tayo lang garud kat dapat ko mga nakaregister tayo online. So that no dati sumangput nga bakuna then our Municipal Health Services Office kat teksandan tulangan ipa ayabanda dagiti constituents tayo nga umay kayon to ti kastoy nga aldaw ti kastoy nga oras ta umay kayon to mabakunaan. So the isolation facility tayo again we're very sorry to say nga talagang napuno ti isolation facilities tayo. That's why about 60 to 70% of our active patients kat naka-home quarantine. Iso nga kasday dahil yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Office tayo headed by Yusho Labi hindi lang kalman kat insimpada dahil yung Strawberry Valley Hotel nga dahil yung kat agbalinan iso ng isolation facility not quarantine facility already. So kahit yung klaro nga sa bali apo ti quarantine facility sa bali ti isolation facility. Ti quarantine facility dahil yung kat para dagito haan apo nga positive cases ng maawanan ti kasday apo ti munisipyo ti La Trinidad. Now dito yung Strawberry Valley Hotel tayo na convert isunan as an isolation facility to receive mild and moderate cases. Kastamutan pati dito inabangan tayo ijay Concordia College nga about 24 bedrooms kat isunan kat nagbalimmat isunan nga isolation facility. Again ti benggit dyan tayo makita tayo nga outside kat adati na patakdar nga tents for tapno makapadamat makaalad dati additional nga positive cases tayo. So kasi ti problema apo ti munisipyo ti La Trinidad actually kat makita tayo nga talaga na overwhelmed tayo. So just recently dito yung Monday and Tuesday nag-lockdown ti munisipyo because apparently hanga pa rin kayo dito kat talaga nga dahil ti 27 tayo nga empleyado ti munisipyo nga nag-positive that iso apo ti reason no apay nga nag-lockdown ti munisipyo ti La Trinidad. And dito nga 27 manenayunan pa kitaan mi apo di nagnagan nagpas-positive ti tunggal aldaw kat adamot ti manaynayon nga saggaysa nga empleyado man ti munisipyo iti La Trinidad. Again, importante dito we need the cooperation, collaboration, participation of our constituents, our stakeholders. Comply tayo man kuma dagiti bagbaga ti gobyerno tayo nga safety protocols and minimum health standards. It had already been 1 year 6 months amumi nga memorize tayo amin dagito yan nga protocols. Importante lang siguro kat hantayo kumangay alang-alang. Kumusta mo na Vice Mayor? Diyan ay 27 nga na infect iti munisipyo. Well, most of them is on isolation. Isong orayan tayo apo nga malpas apo di number of days nga ma-isolate da tapno ma-clear da nga mabalin nga room wardan from isolation. So jay mati orayan tayo tatan ikarkaradag tayo lang dito kat sapay ko matahangag critical or hangag severe di symptoms da so that at least kat may release dan from isolation. Ada ba ti data tayo Vice Mayor no manong nga percent iti na vaccine ti Trinidad? Ada ti data but I'm not sure with the exact number. Estimate ko dumandanon dito apo iti
more or less 20% of the population had already been vaccinated. 20%. 20%. Dakkel man nga ba nagdiayan? Well, Okay. and we hope nga dito so umay dumandaningal daw kat adupay kumatibako na nga sumangpot tapno man tapno adupay mat ti constituent tayo apo nga mabakunaan. Kaya ito nga ilawag nga datayo pa lang apo ti A1, A2, A3, nagrugi tayo apo ti A4 and then A5, ngam basit pa lang apo dagiti A4 and A5 nga nabakunaan tayo. Not Okay. as compared to Baguio nga talaga nga dakkel iti nalpas dan siguro nga A4 and A5. Meaning essential workers, the A4 and A5, dagitoy di makuna nga indigent sector. Yan. Okay, at para sa ating mga Kazi Radio, sa ating mga ka-RNG Luzon, para sa inyo mga katanungan naman, ang aming bisita po ngayon, dinataraki ka nasiglat nga Vice Mayor Edila Trinidad ni Vice Mayor Roderick Awingan. So para sa inyo mga katanungan, inuulit ko po 0999-3070649 at sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section at babasahin natin yan. Okay, partner? Yes, partner. Kaya't kung interesado aki jay, syempre napuno na po dyan punayo jay hospital tayo, pati jay isolation tayo. Kasano ti protocol ta jay tayo pailang balay tayo, anya ti dapat nga ikasta tayo jay unag iti balay. Tapno jay may sa balay safe lata dagi jay hamat nga nagdaging COVID positive. Vice Mayor Roderick Awingan, sir. For almost 1 year and 6 months already, kunatayon nga, we have been championing the minimum health standard and safety protocol. Iso nga daytoy kumati bagkatan tayo, no, agturong tayo lang, di sarili tayo apo nga community or sarili ko mga household. We must tatagamin kat makita tayo nga there are already infection within the household. So basically, what we need right now is the compliance of minimum health standard safety protocols within the household, within the community. Iso na apot importante nga ramidan. Gamin kitaan tayo apo nagnaganan iti mapapektaran kat pamilya-pamilya isunan. Okay. So again, nurumar tayo mat apo di community, makita tayo magmagna tayo di kalsada. Everyone is compliant. Makita tayo di kalsada, mami naka face mask, daduma naka face shield. Daduma dati physical distancing na. But again, panunutan tayo, numapan tayo ba di balay tayo, are we practicing the minimum health standard and safety protocol? That is already the question. Iso nga tidawat tayo, no, datoy kung man di balay, no, amo tayo nga datayo kat vulnerable, nga mabaling nga datayo kat carrier, aramidan tayo dagiti safety protocols. So, digos ka nga dagos, agsukat ka nga dagos, no, alanganin ka apo, agmas ka matad, uray dya adaka, dya nagtipagtangan tayo. Yun. Okay, maganda yun, partner, na paalala sa ating mga kababayan, ano? Oo. Partner, alamin nga natin kay Vice Mayor Awingan, ano? Tungkol dito ngayon sa umistrikto tayo ngayon eh. Oo. So alamin natin kung paano yung pagpasok sa Trinidad ngayon. Ano yung mga kailangan kung ikaw papasok ng Trinidad, kung halimbawa ikaw ay taga Baguio, kung ikaw naman ay taga Trinidad, paano naman yung paglabas? Inyadagi dyan ay requirements sa Apo Vice Mayor. So, let us remember nga dati quarantine classification tayo. Okay. Currently, dati GCQ. If I'm not wrong, di ba sir niya? We're in general community quarantine. Ngayon, bagbaga na apo di national guidelines, nga tirumar lang ko maapo kat bawal ti 18 years old and below, 65 years old and above. Kanti dapat rumar ko maapo kat for essential services only. Now, national guidelines apo day tanga, idi pa ilang apo nga guidelines tayo. Siguro tinagkuhan tayo lang dito siguro akseptaran tayo nga gapo-garod iti closeness apo ti bliss kat itultulok tayo. Right now, timang mangyari lang apo dito kat kas lang in-enforce tayo lang, i-implement tayo, di bagbaga iti national guidelines, which is the strict implementation of the quarantine regulation. Nga numan mapan ka ti sabali nga local government unit, then you must have to submit dagiti man essential documents nga pakita nga sikakat apang ka di sabali nga LGU nga essential jarami domizay. In the case nga tila Trinidad mapang ka di Baguio, ipakita nga mapang ka di Baguio kat essential jaramidom apo di syudad iti Baguio. Vice Mayor, may adangit din nagsulsud kanyak partner di kalman niya. No kasat no kano, tadyan ay anak na estudyante di Manila. So 16 years old. Taga Trinidad. Now, kahit nang ag-transfer dito na dito ay Trinidad nga ag-eskwela, ti pampanunti salsudan na kanyak partner, no, anya nga iti ipakita na kano di checkpoint.
Anyang anyang kano tikitaan da checkpoint no agawid isuna. Okay. So kasi nalipatan ka ni baga dagi documents niya. Wen. So dagi ID, Wen. dagi certificate of employment, dagi lang mati ka sa pulan da. Now, in the case of na estudyante iso na, pakita lang apo di ID na at sa ID student. na. Wen na. Anyway, dagi to yung matagbanbantay apo di checkpoint kat kapulisan dagi to eh. Sometimes kat subjective mat di pa nagkita da. No man ka sa pulan nga talaga nga lumsot di may sa unuhaan. So kasi mate. So we understand nga nabandog matang dagiti kapulisan, iso nga sapay ko matagi nawat tayo. Anyway, dagiti kapulisan tayo managing the checkpoints are just doing their job. Nga talagang i-prevent na lang mo di non-essential movement from other LGU to the other LGU. Kasi lang ti pagkawat ko just recently the blessed mayors already signed a resolution. Yes, an advisory I mean nga to strictly implement that provision of the general community quarantine provision of the national guidelines. Yun. Okay, That partner. is, nakita ko Vice Mayor Awingan, DJ issue dapat hanggang October 3. Hanggang Starts October na. 3. Ano saan tayo? Pagsyatan tayo mamin. Well, so actually, agpaisoday niya, October 3 lang, actually, no kitam J national guidelines, kat dapat idipay lang. Continue ko ma. Wen. But again, gapotag kinawat tayo, because we belong to one community, the Bliss community, kat kaslangan normal idipay lang. But again, for tata siguro nga madama nga dati surge, siguro J kooperasyon man titunggal may sa itidawatan tayo. Mano di dyan na inatakamat mo tate, Vice Mayor? 1,000 plus ba? Nasurok nga sa ngaribon, sir. Nasurok na 1,000. As of today, yesterday. As of September 21, iso na. Iso Okay. nga, 24 tata, baka data yun, 1,200 or 300 nga cases. So meaning, marigata nun, di medical frontliners ay, lalo di bingat yan, niya. Ada di picture nga nakita ngayon po, so dako di corridor san, di pasyente. Bago nga question, ada tinag-text dito Sige, partner. 2112, happy birthday kani Vice Mayor Rodrigo Wingan. God bless. Kuna na po. Thank you. Dagiti agi great. Anyway, sabay kami kini Apo Mayor. Inbaon na siya nga may ditoy. Thank you very much. No kumahanga kasto iti panyem po tayo. Si agpalitson ko man ikwa. Uy, na ako Vice Mayor. matatas. Ngam kastoy mo di chimpo. Ngam kastoy mat. Okay, dapat ba kikapan na pa? okay. Okay, galing naman sa ating mga listeners to. Galing kay 293. Good morning, Kap, and distinguished guests. Ask ko man ni Vice Mayor about the problema ti farmers tayo. The alleged smuggling of carrots and cabbages. Amok nga awan jurisdiction ti local government iti BOC. Ngam kasabulan ti strategic actions tapno han nga malugi ti local farmers tayo. Vice. Precisely niya kat no local government ti pagtungtungtungan, what we could only do is to support dagitoy man kasangarik-rik naan iti farmers tayo locally. So what we could do is to request that yung national agencies tayo in charge of that particular issue tapno isuda ko mati ag-enforce na kita man nga strict nga regulation pertaining to no day tama na po di pa nagsangpot ti carrots, then i-address tayo at the Department of Agriculture and at the same time i-address tayo matapo ti Bureau of Customs to really check on dagitoy man goods nga sumangsangpot tapno iso kumati karga na mismo di manifesto nga may sangpot mismo dito port tayo san kumanga dagitoy bawal nga kasanga kakasta ti sumangpot dito Yun. Okay, at binabati natin, partner. Nanunod naman sa atin, Rain Gayaw. Good morning, Idol Cup at Mr. BIA. We have 99 days to go before 2022, kunana. And kay Kirk Intoy Gonzalez from Hong Kong pa ito. Pa-shout out, Cup, kunana. Oy, Kirk Intoy. Kumusta ka ditan? And kay Pastor Tent Maker, freelancer, is watching. At kay Manang Corazon Pasalo is watching. Maraming salamat po sa lahat ng watching. At sa lahat ng listening partner. Yes, thank you for watching. You just text your questions. Take advantage of our Yan. guest, Vice Mayor Rodrigo Wingan. Nagabukin ni 105 ko na good morning Kap, Apo Vice Mayor. Anya ti may tulong yung kadagiti ma-isolate ti balbalay da. At dapat itad yung agas da. Okay. Yan. That's a very good question. That's a challenge actually for the local government unit. So, iklaro tayo nga kasi that time, the numbers are just not numbers. These are persons. 1,000 persons all in all. So,
hanganak apo nga makaibagan no nya jigsak nga tulong, but again our contact tracers are doing everything they can nga to coordinate with dagitoy man may isolate ti tunggal balayda. So no talaga man nga kasapulan da iti dadto mga ayuda, then basically idanon da lang apo so that we could just coordinate with the appropriate office no inya man iti tulong nga mabalin nga itad tayo kanyada. Partner, nabanggit lang ni Vice Mayor dagiti contact tracers sir, dagiti BH tayo Trinidad. Kahit kuman nga, allow me. Yes, yes, partner. Agyaman ka dagitoy municipal dreams tayo. Tawagan mo lang sang text adada dita po, nabannog da nga maadada kita. Dagay contact tracers tayo, dagay napadasan mi nga pamilya kat. They're always there nga tumulong oray na banbanog dan. So kahit ko lang agpasalamat kanyayo ako. Okay. At ang ating oras alas 10:29, nagabot ito kini 7:26. Good morning, Kap. Happy birthday, Vice Mayor. Kanana. At ako mamot ti vaccination jay alapang sir. Imbag jay alno nalpasdan ni Kalman. Thank you. Ayun. Okay, so the vaccination na po, we'll try to coordinate with the vaccination cluster, no, adaman ti available pa kat no adaman ko no adan to iti other outreach nga communities nga papanantayon, we would just announce tapno man maamuan dagiti constituents tayo, karkaro dagiti far flung communities tayo. So anyway, we take note tayo apo dahil taman nga request may sa constituents tayo. Thank you. Yan, at nanonood din partner sa atin, J-Link Jan is watching. At ang aming kasakasama rito ngayon, baka ti pagkarupyo ko ti estudyante isuna, ha na po. Isuna po ti BC Mayor, iti La Trinidad Benguet. Kasi no, bubuyan mo ito, kasi estudyante lang di... Kasi OJT. Guest eh. Kasi lang on the job training lang. Kasi Jay Kobing na, BC Mayor, iti La Trinidad Benguet. Kunana na 84, hello Cap, good morning. The people of Baguio and La Trinidad and the rest of Blissed area are homogeneous. Okay. Kahit nasa wan, nga mabalin taga Trinidad ngam employed aki dyan ni Baguio. Ngam at times, the policy of Baguio or Trinidad is not aligned. Question: what are the measures being undertaken by the municipality to address it for the benefit of the people of Blissed? Okay. No ti issue day ta ket no man COVID di pagtungtungan mamatiak nga align apo itikas lang policies, programs, projects and activities tayo of all the blessed areas. Kung no ti pagtungtungan tayo siguro ket daytoy man taxi nga naging issue iti previous weeks tayo, medyo adagamin itikas lang nga issue tayo nga basit apo dita. Daytoy apo ti issue di makuna nga ordinansya ti tunggal nga lokal nga gobyerno. So dayta di issue but again I would not deal on kung I discuss ko maapo dayta nga adadayon gapo garod ta daytoy apo nga issue may panggap apo daytoy taxi nga daytoy ket na isubmitar apo di mo makuna nga traffic management board iti munisipyo ti La Trinidad. Then isuda man iti mangitad ti rekomendasyon no inya ti mas mabalin tayo apo nga aramidan. Ngum numan di dumapay nga programa aside from that traffic data problema to the taxi, I believe nga align ang amin dagito LGUs tayo within the blessed area. Okay. Ti may nga problema na dito na Vice Mayor kat no trabahador iso na ti Baguio City. Hangag pada diyan ay entry dito na Baguio. Hangag pada ti entry di Trinidad. Parehas ba? Parehas. Pati number coding, sir? Data di bagbak itatay niya. The number coding problem of the taxi. Okay. Data gamin tinaging issue iti previous weeks tayo nga adat experimental gamin nga experimental iti City of Baguio. Ngayon allow da iti dagitoy taxi units tayo nga agsasabalit ti number na. But apparently in the municipality of La Trinidad we have an existing ordinance. Okay. Nga di add even ordinance tayo. Siyempre, dito yung apo kat no temporary, alangan ngagpasa apo ti Sangguniang Bayan tayo, iti ordinansya, when we know for a fact, nga ti ordinansya apo kat permanente. So nga dito yung naging problema. So what we could do, kat siguro, adalan man, dito traffic management board tayo, tapno i-request da kini Mayor, to issue the necessary executive order, tapno bumagay temporarily, dito yung man coding scheme tayo, experimental coding scheme to the City of Baguio. So jay apo diay ti amok nga turturungan apo daytoy man texter tayo nga daytoy. But again,
Numan policy, ti pagtungtungtungan, I believe nga talagang align. Tiyam amin nga local government units tayo within the blessed area. Okay, Jessica Baliwawa is watching partner. Kay 80, baka da... Oh, by partner, Okay. wala ka pa. Ako na naman tayo tunay ni 83, adu mati rumor nga saan nga essential. Dagiti apan gumatang ti arak kan sigarilyo da. Pasaway kami dagiti tatao. Awan ba ti likor ban ti Trinidad, Vice Mayor? Ada apo ti Licorban nga indaulog apo ti probinsya ti Benguet in which the municipality of La Trinidad belongs to. So ada apo ti Licorban within the La Trinidad. 24 hours ba, Vice, nga likor ban? 24 hours apo di Licorban. Okay. Okay. Ngam, dito ti issue dito kasano ngay no dati stuck na di ko nagtibalay da. When? So dagijay apo ti hantoy nga makontrol gapo garod tadagita ket pribado di pagininumanan within Right. di balay na. Nga previous stock ng harak. Okay. But again, ilawlawag tayo nga hangaga po di ay kat agnalaw dan. Oh. So mabalinmat nga matiliw damanen for nuisance nga ibagbagan na. So, Drink responsibly kung hamo ngay papanakalat nga aday stock mo dito balay mo. amo nga ipupos. Hamo ngay pupos. Dapat aya po we should be all responsible tatan. Okay, dako naman tayo dito sa kay 93. Follow up ko na. Amo tayo mat nga agriculture, iti mainstay economy ti Benguet. Anya nga tano, ag-focus kan suportaran tayo ti post-harvest plans. Marketing strategy, logistics strategy, can better yield programs. Example, least dependent in agrochemicals. Thank you. So iso apo titurong tayo kumano agrikultura pa agrikultura iti pagsasawan. So the sustainability ti agriculture sector tayo dapat iso apo kumati panunutan tayo. Makita tayo gamin sometimes ti programa ti gobyerno kat daytoy man farm inputs nga itid tayo iti farmers tayo. But again nalipatan tayo nga ti may isang importante kat daytoy man marketing kanda dumo pay nga strategy tapno maging sustainable kuma daytoy man agriculture tayo. So dapat kompleto holistic kuma di approach. Iso nga gusto dayta man inbaga iti texter tayo. So saluduan mi dayta nga suggestion anyway i-take note tayo man so that during our next deliberation maybe we could incorporate that as part of the programs, projects, and activities ti agrikultura iti munisipyo iti La Trinidad. Iyon. At Jocelyn Flores watching partner. Yes, thank you for Maraming joining nagwa-watching at nag-hearing. Okay, kung na naman tayo ni 15, ituloy ko lang partner. Awan Yes. ko dito. Okay. Mayat at- Halo kada kayo sir, agdamag lang. At ako maapan mi kitaan di sablan. Agsubli kami matla nga magapu Trinidad. Anya ti may pakita. At alang ka mapanda kitaan di sablan. Damagan tayo hangada kami apo ti checkpoint. Okay. Essential ba dayta o no saan? Wan mo timbaga, nangam no essential ngay. Makalusot da. Ah. Ta checkpoint mat apo iti mangibagan o essential anuhan. Ta at least kat ipakita da mat apo dagiti documents kadagitoy checkpoints tayo mainly composed of our officers of the Philippine National Police. Apo, i-follow up ko man, Sige, question sige. na lang. Anya ba ti essential iti layman? Anya ti, very kwa gawin ito nga. Subjective Subjective mo anya iti essential. Ang paiso niya very subjective, medyo nagrigat at dati basta ti essential kuno nakat importante. Basta importante nga dapat nga apan nga si kasuom Kas pangarigan mapangkagumatang ti agas. Precisely, wen. Ayun. Iso nga no, ada ka di checkpoint, ipakita mo nga talaga nga importante because sometimes han nga objective han mo may baga nga dayto nga ba nagkat talaga nga essential iso na mo may defender diya dayjay ti checkpoint. But again, iklaro tayo nga damo ti listahan ijay nunya dagiti essential. Dapat kumakat pumasok ijay. Yun. Yung dispensaran nyo awan kanyak apo di listahan. Numapan mo bisitahan ni Joseph Zambrano kini Peter Wasing hanga essential di ay. Depende Depende. Wen, depende. Wen ata apay nga no da pagmitingan nyo nga essential. Awan, sa bagay Ay. ba na. No, dati, Ano? alak di kalugong ko, kasla kasi ko ma. Depende man no di kalugong kat ada karga na junag nga agas. Iyawat ko madamdaman dyan intindi nga kalagong ita essential de. When nagpaiso kasla lagi jay nabuybuyat tayo jay may isa nga good example kat jay lugaw nga handa pinastrak jay may isa nga barangay. Dayta lugaw hanga essential dayta wala na kat apo nagaduti nagbalin nga nagtrending diya no partner. Oo, nga, nag-trending yun. no apang ka dya sablan kat apang ka lang agbulakbol nga awan ti rason
siguro that is non-essential. Mabalin na pala nga i-postpone siguro. Precisely. Nung Wala imaman, nang apan mga Jimix-mix. Mabalin ka mo Jimix-mix si Jayquan, Trinidad. Kasi, nung makiwat-wat. dagita iso nga ibagbak niya. Kasano nga inusunod yung mambunong gayam. Wan. Kasay. Mambunong. So nga basically nagrikat nga masong bata na puji issue ti essential. Kasi masapol nga iparang mo nga talaga di checkpoint kasi aminan tayo. Kawan apo ti perfecto nga makadefine di makuna nga essential ti rason nga rumarka di sa bali nga local government unit. Di mga ibaga lang ijay kat kasaritam latan nga nasayaat dagiti man agmanmanihar ti checkpoint tayo. Kasi sometimes uray no kita anda po di listaan adang mat gamin isuna di may baga nga humanitarian consideration. So nga, but then again, nasa adaking kagayam din niya, nga, importante nga ta nga mapanaki dyan sa blunt. Baka mabalin ko pa imot nga i-postpone. Tanit, kuna na nga kasi pag siya'y atak matlaw. So adagayam ka na tayo DJ apotak mo. Pay susar. Iso nga dahito ikat ka sa nga disiplina ti sarili tayo. Iso Okay. isubsublina kanda tayo. Numan rumarka nga talaga gaputa essential di papanamunuhan. So honesty, ano saan ka disiplina, dahito iti daw-dawatan iti gobyerno tayo, kanda tayo in the meantime. Iso nga dadagito yung restrictions nga naipaulog kadagito yung man-bound boundaries tayo. Okay. At ang ating oras partner, ang bilis, alas 10:14, 14 nga, 40. Nanonood sa atin partner, Emperador Tagumpay. And eto, galing kay Joshua Arumin. Good morning Captain Guest. Kanayon nga may palpalagip iti minimum health protocol ken bakuna nga madulat tatag positive. Ure dagiti nakakompleto ti bakuna ag positive lata. Ti resulta na kunana. Han nga sumardon ti quarantine classifications ang ganang awan ti effective nga agas kontra COVID. Tuloy-tuloy quarantine. No kitaan ti stats at adu tag recover kontra matmatay. No ngay nga ta let people live with the virus. Nagjay lang serious condition ti ipan hospital. Salamat Kap and God bless. Unmut, mabalin isun sama ti pasamak tatat awanan ti ko eh. Awanan ti pa yung kabilan eh. Iso nga dagjan ay hanga sibir. Mabalin nga uri jay dabaledan nga guys ulit. So actually ti mawas pasamak tata because daytoy talagang hanga kaya di healthcare system tayo. So nga halos mild and moderate cases naka home quarantine dan di severe. Iso lang ti ada apo Diyos hospital tayo. Well, basta tayo nga iwarwaragawag nga tayo nga mamati ti COVID Misinformation. Misinformation day kat baka datoy ti matamaan kit din no kasi jay. Agti tinulong tayo kit din tapno iti kasta kat maparmak dayto kalaban nga makita. Well, Invisible eh. invisible. Kuna naman partner ni 47 Cap Sir Erap kuna na. Joseph Kagamin eh. Salamat. And Vice birthday boy kuna na. Matrapikan dita border KM3 adalang isa-suggest ko. No rush hour matrapik nga agturong Trinidad from Baguio. Nung ay ti sale data Chongsan KM4 kat aramidan da lang 8 hours lang ti sales da ag start ti 8 to 5 hanan nga padanunan ti 6 PM ti sales da tayo so gamit ti makagapot ti traffic karo na malam iso ti panagawid ti umili dita. Noted lang apo day tahang kung masong batan. Anyway, mangyari mat day tayo. So nga i-take note tayo, idamag tayo man dagito appropriate offices nga numabalin they try to coordinate with ni Chongsan ti pagtungtungtungan no adabat ti silba ko nga mo Ako mo no dati Wait, sila. adabat ti silawan. Anak ka din magasta Wait, medyo ako nga nakita Text tayo ni Apo Jasper Jolanco man, no? Jack lang gawin Facebook nga gumatgatang ti badok. Text ta ni Apo Jasper no nag-sale. Kuna naman dito Cap Sir Joseph Taraki, Vice Birthday Boy. Aduman paseros nga mapantrinidad ngam no koding ti taksihan nga may tulod piman. Agungat dapay nuhan nga may tulod karo no dati baggage da. No da kabalinan na isynchronize da ita koding ti Baguio kan Trinidad tani kaasi ti paseros kuna naman. Di ba nakasynchronize na? Hanpay. Data di bagbak Ay, hanpay. Nga Okay. kas lang
aday ti basit nga problema within the blister. Data di question ni tatay nga nasong batak. Nga data apo nga issue, may panggap dati coding apo ti taxi kat na submitan dati man traffic management board ti munisipyo tapno adalan daman ti mayat nga rekomendasyon kini apo mayor. Tapno ni apo mayor isuman ti mga daulog iti makunang executive order tapno man may bagay isuna dahito temporary nga traffic scheme ti taxi dito syudad iti Baguio. Bago day taman nga rod, partner, day kakadwa tayo nga agsaludsod kat. Apo, saludsod man no, adati choosy, wino dagiti, or agur-uray pa lang iti vaccine. Kumusta dagito yung senior citizen tayo? Agkong-comply na ba for vaccination ta? So that the vulnerable sector. When so aday niya damdamagakmat da doktora no tagtutungtong kami no sino di nagpa-vaccine. Adumatan dagiti man senior citizen tayo belonging to the A2 category nga nagpa-vaccine. Ngem kun natayo nga dapay lang apo met dagiti senior citizen tayo nga hanpay apo nga naawis. So nga day ti tuloy tayo gorod kat sapay kumata maawis tayo. Dagiti dumapay nga senior citizen tayo tapno man maawis da kuman nga agpabakuna. Again, ibagbaga tayo nga dagiti senior citizen kat they are priorities to be vaccinated numan adan to apo ti sumangpat nga additional vaccine ti munisipyo ti Trinidad. So iklaro tayo nga teramidan da lang, register online, register with their barangay, no sumangpat ti bakuna, priority da apo nga matawagan. Okay. At nagabumatay ito kini 83. Anya gayam din na pagtutuntungan dagiti Bliss Mayor, idi nag-meeting daw. Oy, mahabang usapan to kung pag-usapan natin. Nga misuray tayo, di strict nga enforcement, di madamatat nga mga paspasamak di checkpoints. Di Isudiyay niya. Isuray ta. Good morning mga sir. Adu-adu ti apay rumorta nuhan nga importante ti lakad kunana. Dagita sulpeng gamin nga kunana mat. Precisely. Iso nga day iso nga tidawdawatan apo diti gobyerno tayo, rumor tayo lang. No importante iti rumoran tayo. Okay. Kini 36 mat, hello sir, damag gumanon niya ti pakitak nagpatrinidadak ta September 30 ti second dose ko JBSU magapuak mangkayan. Ipakita na lang apo no, ibaga na lang di checkpoint, di ID nga pa nagpabakuna iso na di Trinidad. Essential day ta apo. Okay. Eto, kay 90 kunana, good morning ka, Ben guest, ask ko man ni Vice Mayor, no complete vaccine kan kat masapul pa iba ti PCR test, numapan ka Manila, kan agsubli nga sigod, dito Bagyo. Okay. Dati ako masungbatan so, ti masungbatak lang dito kat agsasabali gamin apo, itikas lang nga guidelines itong lokal nga gobyerno nga papanan tayo. So nga before nga mapangkaman, ti may isang lokal nga gobyerno, pangasi ta i-check tayo man no nya dagi requirements da. Hangko amo nga kung nga kabisado di requirements ti Duma, but again ti dawat ko lang kat i-check tayo man no nya ti requirements ti tunggal local government unit nga papanan tayo so that we could be sure nga numapan tayo kat nakasagana dagiti man requirements tayo tapno makasrek kanyada. Okay. Kunana mo dahil tunay ni 84 suggestion for the checkpoints within Bliss. Kunana, handan ko mga check amin. Isunto mo lang nga handa nga ma-check nga detail data. Oray random check lang kuma. Kunana. Anyway, kunana mat, kudos kini Vice Mayor. So far as discussion is concerned, iso na pa ilang timay sa nga nalaing nga sumungbat. Abak na da gijedadu mga previous guest. Happy birthday. Thank you. Gaputa birthday siguro. So ngayon baka na po dyan. So thank you. Thank you for the kind words in behalf of our vice. Ni ka Vice Mayor Roderick ti kasiglatan nga gesta according kini texter tayo. Birthday. Okay, partner. Sir Roderick, kumusta dagi empleyado to jay munisipyo ta so the frontliners na not every day ti makasalsari mo kada nga kliyente kat kasano ti operations tayo bako na nabakan anya dagay safety protocol tayo dya unag iti munisipyo. Well, so umuna no di bakuni pagtungtungan majority already of our staff are vaccinated. Gapugurod ta frontliners da. Now, kumusta ti working kwato itata
alternative work arrangement. So schedule apo di panagunag titunggal empleyado iso nga numapan ka kasang skeletal iti makita tayo man di munisipyo ti La Trinidad. Now, no moral apo ti pagtungtungan mamatiak nga nang ato lang apo ti moral dagiti man empleyado tayo ti munisipyo gapugarot ta nga ato ti moral dagiti leaders tayo. Iso nga sumat lang siguro sursurutan da. Ngam gapo ta frontliners da kat amok nga nabannog da matan nabannog da dati yung pandemya nga daytoy nga rikrik-nagan tayo for the last 1 year 6 months already. Makidak dagitoy man personnel tayo ti Municipal Health Services Office talaga nga nabanugdan sobra ti banugda. Iso nga mamingsan ti dawatan tayo garod ti constituents tayo aginawat tayo kuma nga amok nga dagiti constituents tayo nabannog kayo matlang ti munisipyo dagiti personnel tayo. Iso nga ti dawat tayo lang kat jay nanos tayo ta araramidan tayo matlang amin daytoy tapno man mapasaya at tayo tintero nga munisipyo tayo de La Trinidad. Ito lang partner ni 0150. God bless Vice Mayor Roderick. Happy birthday. Thank you. Okay, at kunana ni Joshua, kunana, tikait kong sawan kat isardengan ti quarantine, testing, back to normal aminan, mukhang hindi pwede. Now, that's up to the national government to decide. So, dispensaran nyo, han ko po nga masungbatan na ita. May tinatanong dito, partner, kung ito daw ay essential. Galing kay 07. Essential ba tiyag aram, tanyag back dito insan ko? Okay. Depende apo, no mailusot na di checkpoint. Kasi bagbaga to yung tatay niya, di discussion tayo. Di checkpoint, di mangibaga, no essential day tayo kan. Although, adadagi nakalista nga essential activities nga dapat nga surutan tayo. But sometimes, gapugarod na tao mo tayo di checkpoint, nung makita na siguro nga talagang aglupasayon ni Jayon. Talaga baka palubusan na ngay. Adawit-dawit na nga sabong. Well, akpaiso. Gapugarod ta kasin bagamot lang ni Sir Joseph itatay, nga ti essential, adakan da tayo. Di panagkrik na tayo. Sika partner. Hindi pinagkita mi jay. Depende ka ron. Nasak ta da di Basta checkpoint. ni Jonathan niya, agbaak. Wait. Kat apan agarom piman nga agpay sa jay Trinidad. Siyempre kahit kumat mga sawa isunan. Ni Jonathan Vianes iti Nasak ti police di checkpoint. Kalna ka man dita, gawit kakitin ko. So sa pag-aalaab jay. Tila, magbagam dita ako nasak di ada di checkpoint. Kung ano ba dito pwede po ba pakipaliwanag ang ibig sabihin ng presiding officer sa Sangguniang Bayan and power of Vice Mayor? Di lang naman pang spare ang isang busy kunana. Salamat. Gordon Montserrat. Siguro pahagingan lang natin na Vice Mayor na trabaho. Your comment. So ti Sangguniang Bayan na po kat composed ti Vice Mayor and the members of the council, dagiti municipal councilors tayo. Now ti trabaho ti presiding officer kat i-preside na di meeting. I-preside na di meeting so that the council would come up with the necessary legislative action para iti lokal nga gobyerno. Diyan man apo ti kuana. Diyan ti short nga sungbat na. Partner na iso nga, di nag-text na, siya nga obserbasyon nga taga Trinidad lang. Na di ti trabaho ni Apo Vice Mayor ng di operations ada ijay iso na tumultulong. Iso nga ag-preside iso na garamit ti lantag ng ijay operations ijay munisipyo ada iso na nga tumultulong. Iso nga nagmayat iti pinagpartner dak iti administrative kan legislative. So nga very well amuna ti mangyari iti operations day-to-day activities iti munisipyo tayo. Okay. At happy birthday Apo Vice Mayor, more blessings kunana ni Gondelina Literato Sale. Okay, so thank you man. Yan. Kunana mo tayo ni 3-0 Cup and Vice Mayor nga poging-pogi. Mabalin ka ti nga uray jay lang card vaccine with QR code no mapan kami ijay La Union. Thank you and happy birthday Vice Mayor. Okay. Kasi makakadatay, let us check dagiti man requirements ti local government unit nga papanan tayo. Katuin baga na apo ijay kat di QR code or di QR code kan vaccination card tin baga na di guidelines na, then so be it. So madik apo nga sungbatan dayta nga tata, the best thing to do is to
visit the site or dagitoy man pagdamagan dagita nga patakaran ti respective LGUs. Okay. Kini 38 partner Joseph. Ask ko lang sir, kasano no senior han nga rumor no nga awan mat lang ti sabaling nga ibaon na ta may sana. Apay han ba nga mabalin ti senior nga rumor? Then that falls on essential. Kasi background Okay. the essential that is an essential no talaga nga dapat ken kasapulan nga rumor isuna. Karkaro dagi gumatang ti agas. Precisely. Kuna naman ni 105, good morning. Anya ti gusto nga capacity di jeep nga agbiyahe Trinidad Baguio. Adda nagluganak tatay papan kami KM3 nagapukros kat napunpuno di lugan. Adda kong mapulis nga agtiliw ti aglabsing ti seating capacity. Ada jin daulog apo ti LTFRB nga seating capacity nga dispensaran nyo medyo nalipatak di eksakto nga percentage na. Basta kinisayan da apo di kas nga percentage iti kas lang nga capacity iti jeep. But again, paki-check lang man dahito man kwa website na langan or pages iti LTFRB tapno mamantayo di eksakto apo nga numero ti aglugan iti tonggal jeep. Numan di agtiliw nga pulis siguro dito ti may relate tayo ti chief of police tayo ti check daman dagiti matlang ayon ti checkpoints tayo. Okay. Ito pa partner. Sige. Meron ka dyan? Partner, marami ka dyan. Pagbigyan natin. Oo. Take advantage ito sa Parang questions. Ning birthday boy. no idinangagda ni Vice Mayor kat ni nagado ti fans na to yan nga kwa. Kuna naman Light tuners. kuna naman dito apay awanen ti medyo nangagbalin nga city iti Trinidad. Ayun. Good question. Ada na po ti naka-file nga bill di Congress nga maamin nga component ay maamin apo nga capital town kat agbalin apo nga component cities within the province. Urayan tayo man apo dito nga lintag ba nga lintag no man maaprobaran o no saan. How we wish nga ti munisipyo kuman apo kat ma-convert iso na into a city. Anya the advantages na ti maysa nga munisipyo nga ma-convert ti city kan anya dagiti requirements Vice Mayor Roderick So, Cabingas. subli tayo apo, di requirements nga ibagbaga ti local government code, ibagbaga ng ijay nga at least 10,000 square, 10,000 square kilometers kung na day. A population of about 150,000, kun di annual income na nga at least 150 million kung na annually. Naala tayo na apo, di man makuna nga income, nabayagan. Munisipyo tila Trinidad kat more than pa yun dyan income tayo no di bagbaga apo iti local government code. Di populasyon recently sinmangput dahito man kanti PSA kat medyo nagkurang to iti basit. Nagkurang to iti basit nga Kasta nga 145 or 37 plus kung kunanan sa day or basta basit nagkurang tayo. But again, no di man kalawa apo iti luti kat tayo ang maalad yay. Gapugarod takurang tayo iti about less than 2,000 square kilometers iti munisipyo tila Trinidad. But again, how we wish nga ti munisipyo kat ma-declare isuna maybe as a component city tapno man dumakdakkel ti pundo nga may download apo iti lokal nga gobyerno. Jay apo iti kasta nga pagmayatan na dumakdakkel. Base ijay computation ti share iti ira nga may distribute kadagiti syudad tintiro nga Pilipinas. So, basit langan ti kurang na gagbalinan nga siyudad. La Trinidad City. La Trinidad City. And the first mayor, city mayor. Baka of La ni Trinidad. kwanto ni Vice. No, nagbalin nga siyudad kat baka ni Vice to ti Mayor. La Trinidad City Mayor Roderick Wingan. Dagita ka tagtagainap, dagita apo. Iso nga ka dagita viewers tayo, kayo kung mga maululaw. Para Vice Mayor pa lang apo ti Salud naman kini Vice. Madanin iti filing niya para 2022 election. Ada ba plano yung agbalin nga agfile nga mayor? So dito nga question, it's already a blessing kanyak inya nga adak ti gobyerno tata nga pandemya. Okay. So nga awanan ti dawatak nga nangat nga to, so ti dawatak lang siguro kat ituloy ko pa man di serbisyo as Vice Mayor ti munisipyo ti La Trinidad, ta nakita tayo met nga dito man mayor tayo kat talaga nagagat met, kan talaga nga porsigido nga aramidan na apo di trabaho na. So nga ti trabaho pa lang tata is to support the present mayor and for me to run again as Vice Mayor of the municipality. Bali first term mo as Vice Mayor. When sir, first term tayo pay, iso Okay. nga kasta nga adupay samot ti aramidan tayo.
Anyway, kat dati mayor tayo mat kat mayat matiraramidan na talaga nga nagagat iso na iti oras na talaga nga inted na apo ti munisipyo ti La Trinidad. So inyapay lang ti birukam no nga suportaran kit di. So last term ni Mayor no may dahito sumarunong nga eleksyon. When no mga bak kasakasay Wen. Kasa siya second term akmat no mga bak. Wen. So going kasay apo. So 2025 ag mayor dahito kasasauta dito yan. But again, lagi takot hangko nga may baga. Ang abalin na kami di may bagbaga. Kami magbaga. May tayo time, retired to matiti gobyerno. Wen. Binigo director Inayon na kanton. to dyan listahan. Okay, para sa kaalaman ng ating mga viewers at mga listeners, marami pang text dito, kanya lang wala pa tayong oras. Ihabol na lang natin ito. Ibaloy ka ba, Vice Mayor? At ano ka ba? Medyo atid dugday kat nga tungtungan. Awingan na apo ti pagtungtungan, dahito apo kat nagapo iti Mountain Province kan Kalinga. However, di parents ko nga awingan side kat din makkal da apo di bukod kabayan. Gapo tani di lulok kan lulak kat iso da apo ti first nga educators iti bukod in kabayan. So kasay. Now ginanang kumot iso na kat iso na ti Trinidad kapangan kan Kibungan, so meaning iso na ti Baloy nga kan kanaay nga Chinese mat lang. So mix isunan. So nga talaga nga siya kon tinang idara ti amamin nga constituents tayo ti munisipyo ti La Trinidad. Ngam di maklam nga Vice, ito yung Trinidad. Trinidad apo, Trinidad. Amta may manasal ni Badoy, no? Medyo otek bangat. Parehas kami otek bangat. Dispensaran nyo, takapdangwa kami gamin nga nagdimakal. Katuray nung magawid kamapan kami di baho, nga inti uncle mi, alapang, kasauda kami mat Tagalog. Kasauda kami mat kat Ilocano. Awan mabalin. So kasay. Adan ba ti kaarubayo tipungan na Vice? Dati misis ko. Manungay mo ti nagbalin nga Kids, dati upat nga kids ko. kids eh. Sa yun high school. Showbiz na taratan. So pati kids mo, Vice Mayor? Upat ti Upat. kids mo. Ang asawa ti sa Salsuda, kamo kami may isa. Taga ano ngayon mo tinay ka mga Vice Mayor? Taga Cabanatuan Sunan, Nueva Ecija. So tagadod. Tagalog. Tagadod kwan ni Badoy. Showbiz mo niya din. Kaste kami dito ni Vice. Tapos the right moments naman. Kentap no dagito na hampay nga makamamogin ni Vice Mayor. At least nga mamonda. Actually oresa katangkuman nga mo nga ti asawa ni Vice Mayor kat from Cabanatuan. At least tata namon tayo. Tata namon tayo mo lang ti parents na gayam nagabuti Kalinga kan Mountain Province. So, okay, partner. Maudi nga sa lutsod sakbay nga pakada tayo. Nasaludsod kon sa amin ng partner. Ti Trinidad apo kat pag-istoryante gamin da lineage mo tan niya. Melting pot mo tan. Hanggang kasla di ka ubing tayo nga may sangam as we go kahit na mag-invest, kahit dati agyanan ijay Trinidad ka. Kumusta na po iti Karkaro ito'y Central Business District mat iti Trinidad. How do you find them getting along with each other? Makita tayo mat nga ti munisipyo ti La Trinidad kat gusto melting pot iso na so many cultures, so many diverse apo di tattawo jayan. Makita tayo kat natulnog damat. Sometimes siguro adamot dagiti melalok nga daduma nga medyo sabali panunot na. So hantong nga liplipadan lata nga talaga nga metropolis iso na ngayon talaga nga adu ti tao. So nga normal nga no adu ti tao, lawok ti tao, ada nga talaga mat dagiti sagbasit nga krimen nga mapaspasamak. So but again, makita tayo mat nga unified uray man no nya nagapgapot tayo kultura kat talaga nga kakinawat dagiti man constituents tayo apo iti munisipyo ti La Trinidad. Siguro ihabol ko lang ito, Vice Mayor. Medyo kinakailangan natin masagot ito. Yung iba, aram-aram na yung iba eh. Damagag man no, ay natipagkrimitan dito yung Bagyo, tahan da nga parwaran di hospital, no awan ti pagimpanan da nga crematory. Ay hindi, hanggang mga masumbatan ni Vice at Trinidad mo sana. Paano kaya to? Actually, di hospital matan kat iso damat mangikirecommend jay
may sansalang mo, ti pagkikrimitan tayo. When kami niya, di hospitalan, di mangikwa. The hospital, amo dati protocol. Okay. So sa ating texter, sa hospital na lang, itanong nyo na lang sa Kanila. hospital kung paano. At saka kung sakali man na nasa bahay na yung inyong pumanaw, hospital pa rin ang dapat ninyong tanungin. Hospital pa rin. Okay. Kasi silang magsasabi na, siya lang magbibigay ng death certificate. Okay. Kuna na, alas 11:04 na, partner. Vice Mayor, baka dakit mo inahin, sakbay nga agpakada tayo. So, siguro, kahit lang nga may palawag, ti constituents tayo, kanda kiti man dadumo pa nga agbuy-buya, o man inya nga lokal nga gobyerno tinagapuan tayo, to strictly comply with the minimum health standards and safety protocols. Kapugurod, tadapay lang apo ti COVID. So, ti may isang importante, katnuhan kayo pa man nga naawis nga nagpabakuna, sapay kumatag, panunod tayo mamindua, maminadado, maminsangsang apulo pa'y. Tapos sapay kumata, maawis tayo nga nagpabakuna. And then just coordinate with the respective local government unit so that once vaccine is available, da kayo na po ti next nga mabakunaan. No, anto yung aramidan daytoy, kastoy pa lang, ti kasta yung magsasango. So nga, sapay kumata, dawatak ti kooperasyon, partisipasyon, kolaborasyon, titunggal may sa uray inya nga lugar, tinagapgapuan tayo. Tapno man, mapasardang tayo na apo, daytoy man COVID-19, apo nga daytoy. So naimbag ngagsapat tayo, apo nga awan labas. Okay, partner. And again, maraming salamat, Vice Mayor. Pinatgam, tidawat ming bisitaam na kami. Again, happy birthday. So thank you very much. Thank you. Partner. Pakadak mo tan, salamat mo kani apo birthday by Vice Mayor Roderick Wingan kan. Happy birthday mat kini apo Mayor Romy Salda. Thank you for those who texted kanji nagbuya. Salamat. It's a weekend, happy weekend. Naghihampay nga nag-register di Comelec apang kayo na po ag-register kayo tapno makabutos kayo presidente ingana councilor. Dahil ni Joseph Zambrano ti Philippine Information Agency. Have a safe weekend. Agyamanak iti Z Radio RNG Kap Peter Washington ni Dobby Di Guzman. Okay, salamat din sa lahat at antabayanan po, wag po kayong alis dyan at makakasama naman natin sa ating programang Usapang Legal ang ating puting konsehala ng ating siyudad ng Baguio, Councilor Lulu Tabanda. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami pagkaroon lamang ng ilang paalala. May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf.
Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kaya na itong ating Body Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:11 na at magandang tanghali po, magandang umaga pa rin sa inyong lahat. Ito po ngayon ang ating usapang legal, makakasama natin ang ating butihing konsyala ng ating siyudad ng Baguio, Councilor Betty Lourdes Lulu Tabanda. Good morning, ma'am. Good morning, Kap. Good morning, Kanyayo Amin. A happy and cheery Friday to all of us. Okay, at bago yung ating topic, ma'am, basahin ko lang itong ating mga kapartner naman. Nandyan ang ating BBS Colleges na nag-offer naman ng driving, ano? At ang ating BBS Colleges ay accredited po ng DOTR. Meron silang theoretical driving course at 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday starting 8 o'clock in the morning, 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours PDC is by schedule including night driving. BBS College's maneuvering site is located at Longlong Pugis, La Trinidad. Free shuttle for PDC is provided from KM5 going to the school maneuvering site. Ang kanilang mga sasakyan po, 2020 Toyota Innova na manual, 2018 na Toyota Fortuner na automatic at ang kanilang mga package fee para sa motorcycle 6,000 at para sa 4-wheel vehicle 8,000. So bisitahin po ang ating BBS Colleges, located po yan sa Kilometer 5 La Trinidad, Benguet, o di kaya tawagan sa kanilang telepono 422-4992 or at 0908-866-5299.
At siyempre, nandyan pa rin ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel at yung ating Kurirang Enterprises dyan sa Nagilian Road at Abanao Street. Okay, Ma'am Lulu, kumusta ka na? Okay naman ka, pero pangasiman, may I make announcement? Yes, ma'am. We have just received word from the health facilities nga ongoing ti bakuna ESLU, Tata. kang SM Tata, and there are some bakuna available. Tagridaduma kat handa nga medically fit dangyan ijay. So in case kayat yung agpabakunan, tumaray kayo tatan. Yung kinakailangan na nakarehistro sila. Nakaregister siya sa Bakuna. Sa bakuna. Bakuna.com. No adati QR code yun, iti bakuna, you can run to SLU or SM now. A1 to A5. A1 to A5. Mm-mm. Okay. So, A1 to A5, available ngayon hanggang anong oras kaya I yan, think ma'am? until 2 o'clock laang eh. Dito eh. One. Okay. So just in case, kaya't mo ti agpabakunan, kat asidod ka matlaangan, adati QR code mo, tumaray ka GSM, when GSLU, ng agpabakunan. Ngam na awan ti QR code mo hanggang mabalin. Actually, even if you have no QR code, sometimes they allow you to go there and they will help you get the QR code. Tulungan na ka dyan. Mm-mm. Okay. Yun. So- Okay. Ayos yan. So, takbo Ora na kayo mismo, sa SLU at saka sa SM. SM. Kung saan kayo malapit, doon kayo pumunta. First dose. Sa first dose yan. Okay. At yan, magmula A1 hanggang A5. A5. A1 to A5. So, So, ibig... dagijay kayat nang agpabakunan, nga oray ti schedule nga kasta, now is your chance. Para pumunta doon. Yes. Pero ora mismo Ayan. At para sa inyong mga katanungan sa ating butihing konsehala naman, i-text po lamang yan 0999-3070-649. Doon sa mga hindi nakahabol ng kanilang mga text kanina, pwede po ninyong i-text ngayon dito. Ang sasagot po ang ating butihing konsehala, Ma'am Lulu. Okay, Ma'am Lulu. Yes, Kap. Anong i-update natin sa kanila? Update natin. Baguio has just been declared under GCQ Okay. with restrictions. Mhm. In other words, mas mahigpit ngayon. Okay. We will await the issuance by the mayor of an executive order kung ano yung mga possible restrictions na i-impose kasi we are noon MGCQ. Ngayon GCQ. So mas mahigpit ngayon. So we shall await the executive order of the mayor on the restrictions that will be imposed. Apay, umadado apo ti kaso. We are averaging about 240 to 248 cases a day. There was even one day nga 400 plus iti kaskaso. So we have to be extra careful. Nakamimot jay City Council on our part, last Monday, nag-approve kami iti supplemental budget in the amount of 94 million pesos. That 94 million will be used for, number one, continuing the operations in the isolation centers. Kasi the city is, numapang kaapo di isolation center, awan ti bayadam. Okay. Santo Niño, Bueno Ijay Teachers Camp. If you are placed in these isolation centers, awan ti bayadam. The city will collect from PhilHealth. Ngam no anyaman ti kurang na, city ti manggababuno. Ay, kasi Oh. So whatever kulang there, the city is the one providing for it. This is why we are appropriating money for the continued operations of the isolation facilities. Awan nga rod ti uray sinti mo nga bayadan iti pasyente. So far, ti amok awan ti baybayadan ti pasyente. And they are given accommodations, pero syempre, hamot nga mabaling nga may isang kwarto lang, may isang tao. So they are put together in a room kasjay ngam COVID. And Okay. then 3 meals a day, 2 merienda, water. And we are happy that there are hotels and hotels which are donating the gijay nga linens. Dahil sasabi nga tanong mo minsan no nausar ti COVID, narigat mo't nga palaba ka nga palaba. So nga suksukatanda. So the city is paying for all of this. Tapos, in these facilities, we are told, 24 hours, there are nurses on duty. And there are also doctors on call 24 hours.
So no adati maririk na yung pasyente nga kasla madibasit, they just call the nurse who is stationed there in Santo Niño or in teacher's camp. Then if necessary, the nurse will contact the doctor. So 24 hours available to facility, available to services. But if it is 24 hours available, that means baydan mi mo ti susweldo iti 24 hours. Pati dagay doctors on call, they're also being paid. So 94 million apo iti appropriation para dagitoy. Not all man kidya will go to the isolation facilities. Tadi kada dumang kwarta, we are hiring additional personnel. Tadagijay, personnel nga dadjay, nagsakit na mo. So nga we have to get other people to service the patients. In fact, this is in addition to the 30 nurses hired by the city nga naka-station ijay BGH. Sa bali pa iti nakapwesto ijay BGH, sa bali pa iti nakapwesto iti isolation facilities tayo. And also part of the money will go for the purchase of medicines and other necessities. Tako nami, hanlang nga dagi sakit, asikasun tayo. Masapol nga we will also build up the immunity system. Titatao dito'y bagyo, tapno hanga umaduti sakit. So it includes purchase of medicines and other needs. Of course, the mayor has already talked about the need to stock up the gitay oxygen tanks. So all of this, and we are also purchasing one vehicle for the transport. Okay. Digi ngay no ibagada nga COVID positive, di lugan nga mangipan. Santo, di sweldo mo't adagay driver, kendagay helper nga mangipan. Tanong maminsan, problema ti awan ti lugan. So nga, there are instances, like I mentioned last time, nga na positive ka nun, na panti-contact tracer, awan mo ti pagluganan da. So nga kabigatan pa, nga napandain nalay jay, positive. No kabigatan nga mapandalaan, that means nga, the whole night, ada palang yun, ti balay na ngay. Unless remember, kat mahawa, dagi jay, kabalay na. So nga, this also includes the purchase of a vehicle to be used exclusively for the transport of patients. Okay. So 94 million data cap Malaki yun, ano? Malaki, malaking bagay, malaki yung halaga, malaking bagay para sa ating mga kababayan. So that, no, hangko mga COVID, data 94 million, mabaling nga inusan nga agpaarami ti building, agpaarami ti kalsada, agarami ti drainage, mabaling ko mga nausar ti kakasta. But because of the situation, that 94 million was realigned from various funds of the city. So hang kayo mas daw, no, dapat ada kalsada nga maarami, doon ada ti drainage nga maarami, tatakot awamutan. Tadi kwarta in panda iti COVID. Okay. Ma'am Lulu, may katanungan kanina, baka masumbatan ta dito yung programa ta. Nagabot dito kini 27, damagik man ay nati pagkrimitan dito yung bagyo, tahanda nga parwaran iji hospital, no saan nga mapan iji crematory, kunana? Actually, there are various crematoriums ito yung bagyon. Di may sa, di Beyond the Sunset. Okay. Di Irisan. Okay. Di may sa, di Heaven's Garden. Okay. Baro di jay, di Heaven's Garden. Santo ada ka no ti may sa, dito'y dating Everlasting. Jay. So as far as I know, talo iti crematorium. Hangko mo no functional di crematorium iti city, di city cemetery. Yung hanga state of the art. So ano state of the art, di talo ti amok. Usually, it is the hospital that contacts the crematorium. Tapos, unless ada ti previous plan mo. Kasi tata, ada digay plan nga it includes cremation. Okay. Yay. And I'm happy to tell you that iti last week, nag-meeting iti Baksmay. Dato iti asosasyon iti senior citizens nga ag-contribute ka, tapno pumanaw di senior citizen, ison dato nga pundo,
iti mang asikaso iti funeral arrangements. Ngan ti covered laeng, kasi nabayag dato yan, ti covered laeng, kat jay viewing, jay wake ijay puninarya. Jay lapas iti puninarya ti Baksmay. So monthly, ag contribute dagiti senior citizens a certain amount. Santo no pumanaw da, 5 days viewing, plus jay lungon, and jay service ang gana cemeteryo, plus jay ti kwa ti Baksmay. Last week sa nagmeeting ti Baksmay, and they are trying to find out if they can include in the services, instead nga wake, nga viewing, yung puninarya, ikukukwada tata iti cremation. Cremation. Paisuma ti kasapulan tata, especially no positive cremation. So I hope that this will be approved para di Baksmay, para dagay senior citizens nga members ti Baksmay. O nang kayo pa nga member senior, ag member kayo ti Baksmay, tanong pumanaw kayo, hanga problema ti pamilyayo. Nya di Baksmay, ma'am. Bagyo, something eh. Basta data takes care of the funeral arrangement. Okay. And it is connected with JF Baseca. So nga no member ka ti F Baseca, mabaling ka member ti Baksmay. Ti pagbayad apo, ijay mat lang senior center. So if you want more information, contact your senior president or the senior center. Ag member kayo ti Baksmay, tatno, just in case ada mangyari, awan ti problema dagi jay ibati yo. The Baksmay will take off the funeral arrangement. They presently are having it at La Paz. Kasama dyan yung kung halimbawa cremation, pwede? Hindi nga eh, kaya nag-uusap pa sila. Okay. Pinag-uusapan pa kung pwedeng isama yung cremation. Cremation. Kasi hamot nga uso idi. Adot nga mangayat. Nung tatamatan ka, this is the call of the times because of COVID. Okay. Ma'am Lulu, nagapo dati kini 756, Sir Cap, kailangan pa ibang ipakremate no dati natay nga kapamilya? It depends. No, that's why, no, damatay nga kapamilya, matay di hospital, handa nga i-kwapay lang, i-release pa lang iti bangkay. For 2 reasons. One is, they have to have a certain number of hours to stay in the hospital pa to ensure nga talaga nga natayon. Okay. And number 2 is, i-testing da. I know that in all hospitals, they test no COVID positive winuhaan. No COVID positive, immediately cremation. Yung nahanga COVID positive, i-release na di bangkay, itipunin na riyaw winoy nyaman, tatno, aglamay. So it depends. But, ngam na ito na dumakakailyan tayo, handa nga ipan di ospitalan, tatno nga matesting no COVID positive winuhaan, tatno ilamay da. Ay apo, medyo delikado data apo, because just in case COVID positive, kat hanyo nga pinakremate, imagine amin kayo nga mapan nga makilamlamay nga kasta. Baka maapektaran kayo mat. Maakaran. Oo, so, I hope it will not be done for the safety of all. Okay. Dagyan na biyagpay nga mapan makilamay. Nagabumot kini so 07 Ma'am Lulu, kunana, I'm not satisfied with the explanation of OIC GM Licuban and the City Council regarding the increase of electric bills since the operational expenditure is very high, like designing privilege and a restaurant of Beneco management and other exorbitant privileges. At dapat din na po naangin nga kasi? Yes, there was an invitation for GM Licoben to come to the council, and he explained that the increase kano is primarily due to the generation charge. Of course, in kwadamat tatay kakadwak nga, if we will be able to reduce the operational expenses of Beneco, we might be able to reduce the increase which Beneco is planning to, which Beneco will impose already gayam. So, di jay may nga issue, the operational expenses. This is why, the advice ni GM, mapang kayo attend iti general membership meeting sometime first week of October. That will be the proper time when they will present all of these issues
They will present all the reports and all that, and the consumers can raise issues such as that. Agaten kayo apo iti general membership meeting. It is very important because he said that in the general membership meeting, they will have the member consumers have to decide if it will become a shareholding corporation. Kaya ngay bawat consumer agitad iti share na agbayad ti share na tapno agbaling agpaiso nga cooperative. Cooperative with shares. Di agpaiso nga cooperative. Di kasla di dating, dagito'y dadu mga kooperatiba. Yes. Okay. Nga dati shareholding mo. Hmm. So gatan kayo apo. Pero that was raised. Kunada nga, kunami nga, no, you reduce the operating expenses, kat you will not, siguro, bumababasit, iti increase. Pero according to him kasi, the increase is primarily due to the generation charge. Saan to in-explain na no niya ti generation charge. Okay. Kini 27, good morning. Patulong man kini Councilor. Tani di anak mi. Diyan kat natay. Pagbiro kanda kami ti crematory. Kat natay ti COVID. Di agsapa. Adapay lang di Pines Hospital. Kat di family ka no. Tagbirok tag-cremate. Then you can, like I said, you have a choice. You can go to Beyond the Sunset. Or you can go to Heaven's Garden. Or you can go to the other crematorium, the Everlasting. Agpili kayo apo. Noon ti pagbayad doon eh. Data ti problema. Naawan ti pagbayad, taga-Bagyo data. When? Then they will have to coordinate with the City Social Welfare Office. Mapanday DSWD. Mapanday DSWD, City Social Welfare Office. Okay. Tapno tumulong ti Social Welfare Office, panggap iti gastos, iti cremation. Okay. At sa ating texter, condolence po sa pamilya nyo. Condolence. Kini 488 naman, morning sir, anya ti kasapulan numapan ka ijimangkayan. Kuna naman. Regarding tata, restrictions. medyo mas mahigpit. Iti restrictions tata. Tatahandan sa ngagpalubos nga rumuha dito'y bagyo, sumbrat dito'y bagyo, unless essential travel. Essential. So data mga panjimangkayan, anya ayati purpose ng mga panjimangkayan. Essential. So nga nagmi-meeting iti list mayors. Tapno nagtutungtong da no anya iti border restrictions. And I think that the main factor there is essential travel. Kung hindi essential talaga nga mapangka. When? Nang kang essential, handa kang ipalubos nga sumbrat kuno rumwar. Kas pangarigan na gumatang kati agas, essential. When? No, for example, lang niya, teramida na di mangkayan. Yun. Nagabumaday ito kini 83, hello, Cap and Councilor, damag kuman. Nung nga di kapsat ko kat umay naktulungan nga agyawat electric wire dito irisan para ti amnesty ti silaw dito Bagyo. Kasi awan ti kadwak kat isuna ti akin na mo gamin. Essential ba di jay? Kano man is essential di jay, anya nga iti bagado dita checkpoint, sir. Salamat. Medyo marigatan tayong sa basit di tata. Explanation. Anya nga iti proof na nga di jay ti aramidan na. San tumabalimat siguro nga mga lakat ti tao diti Bagyo nga mga ramid dita. Unless no anya ti qualification jay kapsat mo, no siguro maipakita na nga engineer isunaw no anya ri electrician, mabalin siguro. Nga magnamot lang jay website ti city, ag-register jay, ag-patriage. No makasarek. Adulty requirements na. Ma'am Lulu, dagito na kakasting ba nagban, no kas pangaringan mapang Trinidad, o may kati Bagyo. Kailangan ba ti RT-PCR kan vaccination card? Vaccination card is a plus factor. Ipakita niyo vaccination card. Plus factor di ay. Plus factor di ay. Okay. Pero it is not really a guarantee that they will let you in or out. Kasi you have to have a reason. Essential travel. Yung RT-PCR hindi na required sa checkpoint? I do not know. It depends on the different municipalities. Ngam dito'y Bagyo, we are now requiring antigen. Antigen PI. I-require. Ti amuka antigen PI. Ti-require. Kasi di RT-PCR, hamamot nga maalat ti resulta. Ang gana, 2 or 3 days.
Kasano nga, no, ada ka dita border. Papanam nga, orayan pa iti 2 to 3 days. Ti amok nga required yung triage sa tanga sobrang iti bagyo is antigen. Antigen. At least 30 minutes to 1 hour maalam ti resulta ti antigen. Okay. Binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Rain Gayaw. Good morning, Kumusta Idol. ka nga, Rain? Kunana dito watching here at home, quarantine, road to one. recovery. Yes. Ayan. I hope you recover soon, Rain. Well, Yeah, mapanot lang di contact tracer nga follow up kay ka, Rain. Are they doing their job of following up your status? Please tell us. Okay. Galing naman ito kay 62 Counselor, what is your opinion about face shield sa labas po? O kasi kagabi, in-announce yata ni President Yes. na hindi na kailangan. Actually, ako, it depends on the person na. Like me, for example, because I am already senior. Uray no imbaga ni Presidente hanga masapol ti face shield iti outdoors, siya ka po, ag face shield dakpay. Ag face shield dakpay. Kanya-kanyang desisyon datan. If you want to be extra careful, because like I said, siya, senior akon. Uray no dak di ruar apo, ag face shield dak. Although ko na ni Presidente hanga required ada ti ordinansa ti city nga required nga face shield. Siguro no one day reviewin mi datoy kita mino anya ti aramidon. Syempre dagita POSD dagita police baka i-enforce na ti local ordinance. So nga suggestion ko urayon mi no anya iti ibaga ni mayor kasi we are under GCQ with restrictions. No di with restrictions kat ibaga ni mayor nga masapol nga face shield matlaeng, ag face shield matlaeng. Okay, at binabati rin natin, Ma'am Lulu, Nati Chok is watching. Andyan din si Jen Sim and Charito Arumin. Good day po. So sad na puno na ang ating mga COVID facilities dito sa Baguio. Naka-home isolation po ako since September 18 till now. Tinis ko ang symptoms, ubo, 4 days, fever, panghihina ng katawan. Nag-self-medication po ako. Ang ipupunta lang daw po sa COVID facility ay mga severe. Numayat pa lang ti panag-angas, anusan ka nga talaga takasta ti COVID kunan ti contact tracer. Yes, because napunon. Hospitals are full, our isolation centers are also full. As a matter of fact, according to the mayor, ija isolation centers adati na-admit ijayon nga severe or critical. Gat no tutuusan ti severe or critical dapat hospital. Pero gapo taawanan ti facilities di hospital na punon iso nga dagi severe and critical adda kano tina-admit iti Santo Niño. Okay. Pero to the texter, please give us feedback. Is the contact tracer checking on you regularly? No ibagang nga for example ada ti pneumonia. Inikanda ka ba ti agas? Tell us because we are fully equipping them. We are providing all the medicines that they request. So we have to make sure that this is being given when needed. And kay Resty Perez, Sir Cap, watching and listening from Pangasinan. Great ko man na ito yung anak ko ni Drake and James. Salamat, Caps. Yan. Sige, masalamat din sa inyong Salamat, panonood. taga Pangasinan. Yan. Kung ano ba tayo tunay ni 88, ipan ko kumadag ito yung apuk ta ag-eskwela da. Ag-eskwela dan. Essential naman yun, di ba, Ma'am Lulu? Pangipanan na di apo, kat awan mo ti physical pay. Na Ayun eskwela nga yun, ti yeah. Bagyo. So, I really don't know no kasano nga pangipanan na di apo nga ag-eskwela. Kasi ti amok, hampay nga na-aprobaran iti physical dito'y Bagyo. For children, Pero di medical school sa approven, physical. Pero para ubing, awan mo ti amok nga approve nga physical. Kuna naman ni 130, good morning po. Iti kuna ni Director Bosaing, diti barangay may idi. Kat kuna na, J. Bilyo, at danti contribution nyo iti bineko, ta cooperative nga rod. Kuna naman, baka dati magic dita. Handa nga kayat ni attorney.
Iso nga mapangkag-attend apo iti General Assembly. Tatno irwar mo dagita, ipa-explain mo kanya da. Ta isu da ti maka-explain. Yun. At nagapumad dito yung kini 6-2. Hello Sir Cap and Ma'am Counselor. Damag kuman no kasat no kami nga COVID survivor. No kasat no kasapulan mi paingatang nga agpabaksin ma'am ket nailasat mi maten. Salamat. Uy, agpabaksin ka po. Uray, Uray no nailasat nailasat mo, after a certain period of time, if I'm not mistaken, mga 2 weeks, mapangka di health center, agpa-schedule ka, ti bakuna. Masapol pa nga agpabakuna kayo, uray no COVID survivor ka. Santo anya ti benefits for those working in government. Adansa ti basit nga maala iti COVID survivor, iti GSIS. Kasi di City Hall, dagay COVID survivors ijay, adamot ti basit nga naala 3,000 iti GSIS. Okay. At least, isupay mo't ano, ada nga talaga, adamot ti maala da. So, sa government, sa GSIS, survivors, they give a certain benefit. I do not know about SSS. Okay. Nagapumad dito yung kini 192. Good morning, Kap, Madam. Nag-resign ak ti pagtrabahuak nga kumpanya. Maalak nga tati urunong ko SSS. Ta daw sarag ti basit nga negosyo. Salamat. There are certain instances nga isubli ti SSS data contribution mo. Ngam, I am not certain if resignation is one of them. Ti amok kat retirement, going overseas, kakasjay. Kaslamat lang di pag-ibig, adamot lang ti instances na mabalinda nga isubliking ka. Pero I suggest, damagam lang di SSS, tati amok kat no resignation lang nga, hampay nga maisubli. Hampay nga maisubli. Okay. Dato'y si Mumbat ni Rain ko na okay naman po ma'am, they are very friendly, our frontliners. Oh, thank you so much, Rain. Get well soon. And kay 2-3 naman, good morning Captain Counselor. Siak man, awan ti touch screen CP. Kipad lang ti cellphone ko. Tata, napanak iti barangay mi. Dito yung matlang bagyo. Tata, kuna di barangay secretary. Uray kano di tawag da, kunana. Nasa E5 kano ti nakabatugak. Kat unaan kano ti ada sakit na, kan ada ti trabaho na. Kat siyak, nagsagpaminsanak lang rumor. Kat kahit ko kumangag pabako na ma'am. Okay. Ayan mo, Ina-announce kanina. Ayan mo. O, awan timbaga na. Yan. Paki-ulit natin, ma'am. No, asidag kalaang, tumaray ka di SLU, wino di SM. Tata, agpabakuna kan. Wen. Uray awan ti awiton nga stab. Okay. Mabalin, mapangkan. So, A1 to A5. Yes. Diyan sa SM, winuhan ni JSLU. Tumaray kan. Sir, ma'am. Uray awan ti stab mon. Wen. Kuna naman ni 83 Cup nang agmimet, jay interview da kini Apo magalong tatay, ijay bangir nga istasyon. Ket pabormet kano isuna, ijay baga ni Apo Digong, panggap dita face shield. Well, no paboriso na. Like I said, it depends on you eh. No kahit mo matlang tag face shield, kasla kanyak, ta senyorak nga rod, at face shield dak. Okay. Ngamin to no Monday, we will get a formal statement on that, ta dati ordinansa mi, panggap iti face shield. Yung 500 pesos nga iti multa na. When. So on Monday, pagtutungtungan mi di council. No anya ti aramidan mi, no isuspend mi ti implementation di yung ordinansa because of the directive of the President. Nagabumad kini 84, essential travel is subjective. The travel time now to Baguio from Trinidad and vice versa is 2 to 3 hours. Imagine the economic. Why make it hard to the people of Baguio and least area? Why not make a bubble just like NCR Plus? Hanmat siguro nga rumwar nuhan nga essential. Mayat datay bagbagama po, and this is related to transport niya. Yes, ma'am. Naggapuak po ijay may nga presentation for the development of a master transport plan for the city of Baguio. Tiag present ket di dating nga USEC iti DOTR. It is a presentation which is being done by Singaporean experts. Okay. They are telling us what has happened in Singapore, and hopefully we will be able to get ideas. And we are happy because according to the mayor, all these things are happening as a donation from the MVP Manny Pangilinan
foundation or group. So they are helping the city make a transport plan. And mayat di agdang tatay. Kunada nga, if it is a transport plan of the city, ada dapat iti hubs. Yang kasjay. Tapno dagay luglugan, mapangkaaglugan ijay hub. Dumisag ka jay hub. Di kwan, either magnaka, mapangkajay lugan mo, wino mga lakati sa bali nga lugan manon. Oh. And one of the things that struck me is, kunada, apay dito'y bagyo, dagayan ti ordinansayo, nga di parking, di pay parking ngay, talong oras laeng. Kunada, nung malpas ti tatalong oras, yak trabaho, tumaray nga mapanalan di lugan na, so katana ay mapanagbirok man ti parking no talong orasan. Oh. Tanuhaan, matow, Okay. kat nangingi na bayadan na. Mm. That is not a very good procedure, kunada. Kasi, nung malpas ti 3 hours, ag taray-taray man ang lugan di tao, ag birok ti paradaan na. Nga sa Bali. Nga sa bali. Ah. So it does not really effectively solve the problem. And it is causing inconvenience to the tao. Oo. Taro, di trabaho na, taray, ag birok-birok manon, ag gastos manon para gasolina and all that. So that is just one example nga ibagbagada. You need to review your policies regarding traffic and transport, including parking. So we hope that we will be able to have a master development plan which will be presented to the people nga masapol nga alaan tayo iti feedback no yati ko nati tao panggap daytoy. Pero at least what is important is the city is trying to come up with a plan. Okay. And it will include the Gita Trinidad vehicles, Sablan, and others entering the city. Kasla di yung manako mga aramidan ti city is diyay ngay terminal, intermodal terminal, ijay Marcos Highway. Aming nga gapo di nga direksyon, agsardeng ijay terminal di Marcos Highway. Idi kwan from there, adarigay lugan nga local nga mga lakanyada nga iyunog da. Nung mapangkamat ijay, for example, ada papanam from Marcos Highway, you also have to go to the terminal and get your vehicle there. In other words, aming nga buses nga going in that side, awan ti agparade to the unag CB din, jay da amin terminal. Nag-text di dyan nag-text tatay nga kunana nga agpabaksin. Dito yak luwalhati, ma'am sir. Ay, mapangka SM. Awan ti QR code ko kunana. Oray no, padasong nga ikwadik, anja, I'm not so sure but in certain instances, kasla di country club din na minsan, di vaccination site, awan ti QR code di jay nagpabakuna, tinulungan da ijay country club mismo di vaccination site nga mang register ijay QR. Okay. Kunana mo dito ni 62, good morning Captain, Madam Councilor. Apay ti mga lati postal ID kat dapat expedite kan regular ta napanak na nga lati postal ID dita Trinidad, pinabayad akti 650 para maalak kanoti after 4 days. Kap, female or male data? Awan di Amno apay nga damdamagap. Wen ma'am. According to the information I got, no female nangin na ti bayad ti postal ID. Ay kasjay. No babae. No men. O sa ating texter 62, pakitext mo nga kung babae ka when no lalaki ka. Apay nga nangin na ti babae. Siyempre, hang kami nga cheap. Verify ko man. I always forget to verify that. Nga nangin na kanuno babae. Nagdumaan na nga ta. Diyan mo. Baka di maiden name, married name, baka kasi dyan. Baka design niya. Okay. Kuna naman ni 67, Manang Cora Benwick listening Captain Attorney Lulu Tabanda over the radio at Upper Aquari Barangay. Hello Manang, Upper Aquari. Yun. Di ko ni Joey nga David. Kuna naman ni 62, how is the issue of Beneco? Do you have any update? Ay, kastoy. Ada istorya. Ah. Kami ti kadwa nga nag-file ti resolution kat kunana nga we will leave it to NEA to decide who between the two of them is the legitimate GM. Okay.
Tata, syempre it was referred to our Committee on Laws. Di syempre, siya ti kunak, let's find out what the opinion of Beneco, Engineer Licoben, and Attorney Rafael is on this issue. Ta darige kakadwak mat nga kunada, awan ano ipanuti niya, disustinaran ni niya ti desisyon na. Okay. Kunada. Di nagpatulod kami iti letter referral, di endorsement nga iti Beneco, kini Licoben, kini Rafael. Siyempre, hami mo tamo na yan ni Attorney Rafael. Di patulod mi nga talo, ijay, Beneco. Ni! Handamot nga inawat di Beneco, di kwa ni Attorney Rafael. Tawang kanumot empleyado da nga kasjay. So nga, Attorney Rafael, please inform me how I can get in touch with you so we will send you the endorsement so that you can also give your opinion or your recommendation. Yun. Handang inawat. Nagabumad kini, ayun pala. Kay tutri naman, Kapen, Madam Council, bakit ko nagapu Japan? Naka-quarantine ije Manila hanggang na September 30. Anya ti kasapulon no agawi dito bagyo? Well, no, anya iso na OFW, returning OFW. Yes, ma'am. OWA will take care of it. OWA. The OWA takes care of it. Pati di pag hotel dan sa IJ Manila, OWA takes care of it. Kasi just in case, no testingan da niya, just in case positive isuna, idiretso da isuna no sumangpot, idito teachers camp. So, quarantine ni Jai? No positive. Ngamnuhan? Yeah, with Dansan. Okay. So, get in touch with them because OWA usually takes care of the OFWs. Okay. Kung ano naman dito, Zero, good morning Kapen ka, Honorable Councilor Tabanda. Bala ko nga pasyaran ni pinsan ko, ijay sablan, anya ba ti pakita, no, ada iti ag-check? Apo, essential trouble ayo data. Sayang. Tatakot GCQ. Insap-sapam kumangan na pinasyal. So, they will determine if it is essential travel. Okay. Nagabong mo dahil tunay kini 070 ko na ni Digong, han nga totally nga mawan ti face shield. Face shield must be wear on crowded places with no ventilation. Yes, or indoors. Indoor. Insapul ti facial. Kini Trito Mat, good morning Kap, kasano nga tamat dahil case me. Whole family may kat na kakwaratin tata. Da kami nga mismo na pa nagpa-check up kan nagpasawab IJBGH. Tata ni partner ko kat adan pneumonia na. Da kami tinagatang ti agas na. Jay contact tracer mi hanggang text kan tawag da. Awan ti inmay nga nangkita kinyami nga doktor. Pati food packs nga kunada nga itad da kat awan. Tapos ibagada pa'y nga nuada ka no friend or relative mi. Iso ka no ti baon mi. Problema mi lang ti financial ta no work no pay status mi. Ayan na nga barangay data. Awan timbaga na ma'am. Please tell us the barangay because and if possible, i-text mo kanyak. Dito yung number ko I will contact the Oxwadu to bring you food packs through the barangay. Okay. Idi kuan di contact tracer no adda pneumonia, finding a pneumonia, tell the contact tracer tapno ikanda kayo iti antibiotics. Adati kat gatang ti sitting antibiotics. So nga, no, taga Baguio kayo, may I just say, Kap, text me my number, 0919-317-2616. Give me the name and the address and the barangay. I will contact Oxwadu. Then they will contact you. And then we will be able to find out no mabaling nga maikang kayo ti food box. Actually, this happened Kasi dati inaanak ko working with the Korean community. Okay. Adangay ti kasla church da which helps dialysis patients and which also houses some Korean students. Jay bakit nga nanang jay head da natay ti COVID. Imagine mano kanya da 11 kanya da ti may nga compound iti na positive. So, tinawagak ti Oxodo nang ipanmot iti food packs. Santo na pan di contact tracer si Joy. Okay. Text me na lang, sir. So, pakitext mo si Councilor Lulu sa kanyang telepono, pakiulit nga natin, ma'am.
0919 0919 317 317 2616. 2616. Yan. In relation to that, Kap, the last meeting kat ibagam nga telemedicine, Okay. I saw in the Facebook there are certain private doctors who are offering free telemedicine. Offering free. Mhm. Oh. So siguro I will ask my secretary to make a list of the gijay ko na nga libre nga telemedicine so that we will announce it next meeting tapno adajay. Pati jay health center kanu adamo ti telemedicine da. Okay. But the best thing is contact the district health centers because there are doctors there. Mhm. So contact the district health center. If you have telephone, cell phone, kontakin nyo isuda. Tapno dagita district health centers will be the ones to provide you the medical advice Okay. through phone. Dito na yung nag-text natin, may panggap diyan na postal ID kat babae, ay lalaki ka nung 17 years old. Ay, okay. So, they're So sa I ating don't texter 132, pakitext ninyo yung number ngayon kung matapos na yung programa namin. O pakitext ninyo yung, inyati text na kayo ma'am, di naganda kan di. Nagan kan address. Kuna naman dito yung 81, good morning kap, kaano di meeting ije bineko, han ba nga limitado timapan, kan mabalin ba nga urehan nga bakunado, kuna na. October, the imbagada ay first week of October, ngam they are not very definite of the date because they're trying to arrange for Zoom. Zoom. Physical presence and Zoom at the same time. Kanya diyan ay assembly ba? General Assembly, Co-op Assembly. Okay. General Assembly. October 4 sa tinangag ko. Watch. Just inquire na lang from Beneco the exact date. Tay ayusan da ka no, mabalin. Physical dagi mga yats to Zoom dagi na duma. Diyan duma. Okay, 5 minuto na lamang bago mag alas 12. Galing naman ito kay 61. Sige ma'am. Guray. Ada ko matikait kong ibaga. Pending in the council is a proposal nga i-develop tayo di sewer treatment plant di sanitary camp. Okay. But it will entail so much expense. Okay. So they are suggesting that the city will make a loan from the Asian Development Bank through the Department of Tourism. But the loan is supposed to be 560 US dollars. Cut. The committee council, we would like to get the feedback of the people of Baguio. No, kaya tayo nga umutang tikas jay. But it is going to be payable starting in 2023 for 15 years. We will pay about 125 million. Yeah, 125 million every year for 15 years. Da kami kot agpan panunot kami, tanukas jay ti mangyari, kakaasimot sumarunong nga administration. So anyway, I will come up with more details of this next week. Kap? Okay. Ako, I would like to find out, no anya ti kunati tattao. Siyempre, we need to improve our sewer treatment, given data. Di ngay, process iti solid waste tayo. Ay, waste tayo. So, we need to improve the facility at sanitary camp. Okay. Pero, does it have to be this big project? And it will entail a loan to be incurred by the city, which will be payable up to 15 years. So, masapol mo iti opinion ti tao no pumapayag dito. So, I'll come up with the details next meeting. Sige ma'am. Okay, dato na yung nagabukin ni 61 ko na. Good morning po, Kap and Councilor. Pwede po ba ang pamangking ko na magpabaksin ngayon? 1 dose po siya. Dito po kami sa Dizon Subdivision. Na 1 dose na siya? Oo. So, second dose? Oo. Depende ano niya timbagada nga date nga mabaling nga agpa second dose. Kasi no agpa second dose ka, indicate damot no katno. Oh, itong sinasabi natin kanina, Ma'am Lulu, first dose ano? Unless lampas jay date ti second dose mo, hangkapay nga napan. Mabalin. Ngam no hampay nga na reach di date nga yung kabil dati second dose mo, orayom. Di aldaw nga imbagada. Kini 51 mat, good morning Kap and Attorney Jaymot nga anak ko naka-isolate Subic, tag flight ko kat nag-positive to swab test na.
Anya ti kasapulan tapno makaawid dito bagyo. Ay, ti amok di tanya. Doctor or hospital to hospital arrangement. Di hospital nga nakakuan na ijay subik, maki-arrange dito'y BGH. No awatan ti BGH isuna. Isuna. Okay. Hospital to hospital. Kuna naman ni 39, good morning Kap and Counselor Ma'am Lulu. Ask ko lang kung magbakasyon yung anak ko dito sa Pinas galing Qatar. Kasama niya asawa niya isang foreigner. Ano po ang kailangan na requirements? Fully vaccinated po sila. I am not certain no mabalin di asawa na. Tati amok at Filipino lang. Siguro, I think they have relaxed this to allow the spouses. Pero oray makasarak dito'y Pilipinas, di may sapay nga problema, no makasarak dito'y Bagyo. Okay. At good morning, pakitanong kay Counselor, saan pwede makahingi ng maintenance ng aking nanay at tatay kasi wala akong trabaho ngayon. Are they senior citizens? Oo. Kasi, no maintenance apo, you go to the district health centers. Ijay district health center, dati asosasyon da. Jay diabetes, high blood, and all that. Dati asosasyon da. The association holds regular meetings. And if you are a member of this association, dati ito da nga maintenance, monthly. Monthly. Okay. Ada maintenance nga ito da. No kwa kat mangita dati losartan, amlodipine, weno dagayay pang daduma kwa. They will give you the monthly maintenance. Okay. At nag-text yung taga Dizon, sabi niya magpa-1 dose pa lang po siya. Okay, kung first dose pwede. Kung first dose, ilang taon? Walang sinabi, ma'am. Okay, dalian mo. Malapit lang nga yung SLU sa'yo. SLU at saka SM, kung saan kayo. Kung Dizon siya, SLU. SLU. Kung negative po result po nila, pwede po ba diretso na sila dito sa bahay na ba namin Kap and Counselor? Sino? Yung OFW? Yata, yung galing, yung kamag-anak niyang magbabakasyon? Hindi ho. They have to go through quarantine in Manila. Manila? Yes. No sumampot from outside, they have to go for quarantine in Manila. Idikwan on the 5th day, they will swab them. No negative the result, it is swab. On the 5th day, then they will be able to transport, they will be able to allow them to come here. Okay. At kuna naman, ma'am, SLU Hospital ba yung vaccine? Kuna na? Sa gym. Sa gym ng SLU. Counselor, kasal po sila. Kuna naman. Ito yung regarding sa foreigner. I'm not so sure what the guidelines are now regarding that. Okay, alas 12:01 na, Ma'am Lulu. Nagbilis. Ang bilis ng oras. Adupay ko matistorya. Istorya pa'y ko mati. Paggatang mitilote dyan. Pisam, din ako ko. Next meeting an. Next meeting na lang. Anyway, again, thank you very much, Kap, for giving me again this opportunity to get in touch with our people. Makita yu apo, ti problema tayo panggot ti COVID. So it is our responsibility to see to it nga we observe the minimum health protocols and that we keep safe. We should avoid crowded places and like I said, although ko na ni Presidente nga masapol jay face shield din, if you are outdoors, kanyak kat, depende di tao nukas la kanyak nga senior, oray no outdoors oray no ko na ni Presidente nga masapol, ag face shield ak pailaeng. So, individual decision data. So again, let us keep safe and thank you so much. Salamat, Kap. At sa lahat ng ating mga viewers, listeners, maraming salamat po. God bless po sa inyo. At madaydayo ti Apo, iti dayo nga programa tatangal daw. Salamat siya pa siya. Diyos te agngina, kadaday amin, apada-pada.